Ngeja American Gisha Chola American Maktuda Kamanam Judane Motu Ngongo Chegudang Israel Gasung Chedu Yenche Jejuche Yubaje The Pentagon has moved Gasung Lengang Ngokudu Nubachewe Tungen Tane Israel Gudung Po Yunyankane Sungab Chigur Tradition Yobatan Tuzung Nganzu Gende Lamne Los of Nyutu Dongur Bezun Chimbucheshi Yu Kain Sena Ngokudu Motu Chuna Sulang Pendo Yongime Tening Nganzu Jube Dunesung Ngongo Chigu Tapshi Dongshi Yu Jejudu 마기 도슈 땡규니 ngkudu losap cheru jowe tungen kha chikde dunchangomar Tehran to Hamas ki guti Ismail Haniya sebatang Israel ki Golan River kangse polizin ki chukjungi sebata dewa yubaje Israel ki teni Lebanon ki Hezbollah takju sobe cheba gunzu chebatang Lebanon do Hezbollah la mine Kulen loche Israel ki dorgu tambe kabla Hezbollah mangchi chikse yu Hamas da Hezbollah sopa nila Iran ki gyabju tawshin yu Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people Hezbollah yi zenshe ta dorgu tsapshinbu tangwa ta nyamtu Lebanon gi gabda gisha ngagu kyun yongde nyokzin chiwe nedang na chushin yu nganzu motu gachiru midongwe towane kunzin sendu yu ya Israel gesung maa ki nedang kanda shik chanang territory chasan yu jejudu Beirut ne Hezbollah yi nyewe almanar nyenting kangi yune Hezbollah guti Hasan Nasrallah yi Tungende tsokpata dewa meji juyu. في حادثة مجد الشمس Tungende nganzu da dewa meba sebusu yuyin batang. Kesi nganzu nonju sho ne bande pemba yina nganzu genku lengyu loko yoji judu. Kadezu zumuzure cheshi yu, wengya ngaku ki mimangi tsuwar shuken wama tepshi yu. Sanjula Israel ki Lebanon cho ne kato ne sonjo ngongo chedu jakdum kayin gesong mala goju che yu. Amerike gisha kudu maagi tari chebatang ari chisil hengangi Lebanon la ari mise dushu chegyu meba lamdun chebatang gikam na yue deba nam chilo chegyu kumashu yubare. Arish Arabasati dambe nezuti pabdu danyan dushu ken sunam yanzom yin.